And now you're going to die. Now you're going to die. Čo ste vítajte u tohto videa. Toto video je z Assassin's Creed 4 Black Flag. Je to prvý diel a robil som už aj informačku, že to budem točiť, takže tu to máte. A sa mi zdá, že bude Ubisoft vadí. Tak, ideme na kormidlo. Tak. No a teraz to si prečítajte sami. To dám preskočiť. Dobre. Otoč sa, otoč. Rýchlo. Chceme do ňa strieľať. No. Počkaj, to nie je Kafka, že nie? Nebudem spojovať, čo je Kafka, ja som len povedal. Je to čo robí, že? Ojoj, pokutuj. Nie, to nie. To... Keď sme boli trošku bližšie, tak ja by som sa nehneval. Nie vôbec. Aj. Spomaľ. No, teraz? Áno, teraz. Toto loď už vylepšená. Takže... To by sme v pohode mohli dať. Keby... A mohli by sme ho dať, to je v pohode. To dáme. Iba tak 1-2 strely a je to ne. Tak 2, nie 1, dobré. A môžeme ešte niečo? Ešte? Tak skúsim. No, už som to zničil. Tak tu máte ukážku ešte. Is it dangerous? Edward? Privateering, is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod of the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. You don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon.
to it the most. All right. No more than 2. Promise me. Tak, ideme. Viem, že so shiftom sa ide rýchlo. Ale ja proste som tú hru už prešiel 2-krát. A stále na tom istom notebooku. Čo mám 2 roky a Minecraft mi ide furt na 150 fps. Keď natáčam. Ale s texture packom mi ide iba na 80, keď natáčam za Vermediou, tak na 70. 70 až 80. To vôbec pomaly žiadny drop nedáva. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 skins. Keep talking. Oh, won't you? You don't have that gold on you now, do you? Bloody fucking pirates! I'm on to you, Slicksby! A on tú zbraň si vyhodil, že? No ale neviem, či sa dá zobrať, ani to asi skúšať nebudem. We're off to a bad start. Tu niekde by mal byť pokladne, či? No neviem. Nechajme tak. Lebo to bude strašne dlhý diel. Keď nie hodina, no tak nič. Preboha. To sa len ešte len bude editovať. Tak to asi každú stredu si to dáme, alebo každú nedeľu. No, každú stredu si to proste bude to uploadovať v stredu. Tak som to chcel povedať. Tu som takedy nevedel výjsť, tak som tu strašne dlho bol. Strašne fakt. Už som nervy chytil a tu som si rozbihol obrazovku, lebo som chytil nervy. Ja som taký nervák. Ale už to viem hrať, takže už až také nervy nemám. Počkať. Dáme si to synchronizovať. Vy ste videli, ako to synchronizovanie vlastne vyzerá. Proste takto vám to bude krúžiť a vám to ukáže celý tento svet, alebo jak vám povedal. No, skočíme dole a takto. Nechápajme, keď dopredu môže skočiť. A predsa len je to hra. Tam je. No, poď. Viem o jednom bugu, čo
proste buk, ktorý... To je zviera? Počkajte, tady asi by sme nemali. No, aj tak som to spejlil. Prišiel tady, že? No, hej. No a... Nejdem po tú truhlu, kašľam na ňu. Tam sú proste ešte 2 truhly a... Fakt sa mi nechce chodiť po tú truhlu, keď vidím to druhé editovanie. No. Už aj neviem, čo vám hovoriť. No, ale kde on išiel? Aha, tu išiel dole. Tu už ho musíme naháňať, tu už nemôžeme ho stratiť. Či nie, tu ešte? No tu neviem. Tam je. Tu ho budem musieť naháňať a nestratiť ho. Inak to budem musieť strihať. A skoro stále sa mi to podarilo na prvý pokus. Tak dúfam, že aj teraz. Budem bežať takto za ním. Tak. Dúfam, že ho nestratím. To fakt pevne dúfam. Vyberiem pekne zase, neho nebolo. Aj po ňom. Duncan. Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, let's collect your reward. Takže Duncan Walpole. Počkaj, no tu pod túto truhličku, to je pod nami, no tak. To asi nič. No tak tam asi nie. Celkom. Tu je už zakázaná oblasť, kde sme teraz to pomenovali zakázaná oblasť. Počkať. Tuto takto skočiť, že? Stúpa je tak dobré. Skúsim. Nič, dobre. Tak ja si to skočím tu. No. Tak. Neviem, či tam ísť už na férovku, alebo to... Nie, pomaličky to vyvršíme. Ne, pokračujem, môžete si tu zastaviť a prečítať. Ja budem pískať. Teraz. Zasuniem ho tu. Prečo do ňoho išiel? Ono fakt zastaví? Ono fakt zastaví. To sa robí srandu. No, poď. Ale lidský štít, tak on strieľa, aha. Tak ja som nevedel, že keď som v kríkoch, no tak má... Jaj. Bude dosť počinú myšku. No, yes, aj po ňom. Tak toto bude maličko. To už je.
tamtého, to sa nám neoplatí. Tak tu máte kašku. By God's grace, that you saved me. A profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes. Here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. All things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? No, takže stretli sme. Lacking a rowboat, I'm afraid Ja we'll už have to neviem, swim ako to sa my volá. ship. Počkať, toto by Hardly som... the worst thing to happen. To chcem prehliadať, lebo dostajem mapu. To je dobré. Dobré. OK, všetko som tam pochopil. Dobre. To more, jak vyzerá. Také čisté. A pozrite sa dneska všade odpadky. Oh, this is difficult. I should have taken the coat off. Vylezie na loď a hneď o niekoľko sekúnd je suchý. Čo som videl. Jedem asi tady. To je rovno to by sa mal chytiť, ne? To sa nechytí. No, dobre, to sa chytí. No. Dobre, tak. Ale že jak si dali záleža na tom, že všade môže skočiť. To viem, to už mám skilly trošku v tom riadení. She'll do fine. No, radšej to nezakríknem. Let's strike to full, shall we? Nechcem to zakríknuť, lebo by to dopadlo fakt zle. Jak sa poznám. Keď sa to vyedituje, to už zajtra budem editovať a v strede to vydám. Dneska ešte vydám tú informačku. Točím to v nedeľu, furt budem hovoriť, stále budem hovoriť, kedy to natáčam a kedy to vydám. Takže točím to v nedeľu a informačku som točil v nedeľu. Takže ja vám to hovorím na konci videa. A dúfam, že sa vám video bude páčiť a že to už nebude také blbé, jak v tom GTA San Andreas multiplayer. To som fakt nebol rád. To... A keď som prišiel tých 5 odberateľov, a čo 16 odberateľov, to už Assassin's Creed 4 bol točím, som si kúpil Avermediu a chcel som s tým začať. Chcel som to skúsiť a kolo sebou už mám Avermediu, no. Takže tak som dopadol. Vrazil som do natáčania 79 €. No. Ešte si kúpiť mikrofón, alebo sluchátka s mikrofónom, tak toto skill nebolo, toto som si narazil plachu. Ty vole, jaj, sakra, som vám neukázal, to taká veľryba mala skočiť. Jaj, fakt, prepáčte. No, pozrite si toto. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness,
Fantastic work. Very promising. No, takže tu máme tú synchronizáciu, alebo čo to je. Pôjdeme teraz do tej Havany, kde hovoril, veľa ľudí tam hovorilo o tej Havane, no hlavne ten asasín, ktorého sme zabili. Easy now. Tak, a sme tu. There you go. Welcome back. Nie, tak toto nie. Tak toto si už necháme na ďalší diel. No proste to si necháme na ďalší diel. Alebo keď to tak dlho budeme editovať, no tak Yeah, nech to your stojí numbers za look to. good. Now let's make sure we Tak break this. dáme aj toto. Lebo to bude zase druhý I need you diel. to move your head and look at these lights. Toto bude Just here. hrozné. Look up. No, pozerám sa hore. No, hore. That's it. Down. No, dole. So far, so good. Let's get you up. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get Ja som started, plnoletý, takže nemôžem sa... Dobre, go. ešte sa aj otočí hlava. Prebo, keby tam dali nejakú špekicu. Není to musieť dať takú. All right, let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, Špekicu, which is ktorá surprising. má fúzy Very good. a Data streams are very má stable. bradavicu u nosa. Tá by vyzerala. Jozef PSP 25 v ženách. Impressive, Si right? viem predstaviť. This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a Tvoje studio oči for a few years. sú vytexturované. Si sama textúra. Textúra. Len Maybe textúra černoško. celebration? That was our first title No, program. racist. That Všetko was ti just the chápem, tip of the áno. iceberg. Soon, we'll Áno. be unveiling commercial Animus servers for the Tu hru whole som world nehral. to enjoy. They'll offer passive Čo tak si experiences, pohnúť. edited versions of real history, Pohni si. but only the exciting parts. And we think we found the perfect Ktorá sa subject si for our first vyskúšte? full-length No vidíte tam? Caribbean Tam je pirate. tá pultová So that's toho. your gig. Tam ste ju mohli vidieť. It'll just take a minute, okay? Abstergo počítač, no. To som ešte videl. Takže tu má nejaký procesor Intel Core i7 a Nvidia GeForce Merci. 980. This is M. for you. The Neviem, či je na tom primary tool M, of our charade. ale Your computer. Nvidia GeForce GTX Power it up and give it a 980 look. It's pretty slick. M. Dúfam. Potom si ho kúpim a predajte ho za 50 €. You might have noticed that security symbol A light around. ja si ho kúpim. That's because your communicator is To by repeating bolo, it to by around. mi všetko proste tam. A všetko by som na tom spustil, aj GTA 5 v reálnom živote, ktorý by mal... A otvorilo sa mi to. Poď ženská, neflakaj sa. Ježiš, ona je pomalá, ja tu You točím. have flashing wireless signal? Vzorek 17, áno, ja viem, že si to... No dávam We're Ečko. headed up to the Sample 17 studio, Enter? second floor. Ečko? Jasné, jasné, enter. Zase tam bude ten pán, vzorek 17. Ja som ten vzorok. Let's go. Asi áno. Nie zase ten chlap. There's the boss, Olivier Garneau, our Fouille. CCO. I'll introduce you. Asterko. Bonjour. 50 €. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hayden, Connor... Edward, the pirate. Ah, yar, matey. Very exciting. Welcome aboard. Melanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, No, this is the Sample 17 floor. tu myslím, We're že diving tu into the bude memories of naša a very táto. generous donor, Áno, to je ono. Desmond Miles. A pozrite, to je strana DS, idem pozrieme o postavičku. Idem sem stolu. Ja ho ukladám. Pozerajte. A práve som prišiel k nemu.
To je Just bug. fixing something for you. Not fixing. To je má bug. Calibrating. Natrvali. Calibrating. Right. Kalibrový. Jasné. So here we are. Your very own Animus workstation. This is all yours. So sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. Sú tieto okuliare z PlayStation 4, že dneska ten... A proste je tam niečo. Tu sa pozrite, tu dole. Tu máte QR kód. A tu proste je to sluchatka tiež na PS4. Ukážem vám možno fotku na konci videa, alebo nie, to radšej nie. Dave Animu Omega. Patentovaný nástroj spoločenství a blablabla, kde by ste měli nejaké otázky nebo komentáře ohledně ovládání konzole a Tania Lemajovu. Byli registrováni vzorek 17. Narozen 10. března 1693. 3. TRŽI. Ukládám, načítaj. Tak tu je Havana v plnej kráse. Krása je, že... A to ještě prvou misiu preboha. Assassin's Creed. Lively Havana. Rušná Havana. Jsem tu kdysi byl. Awful pleasure. Teraz len zaparkujeme, budu spolu hovoriť a to je všetko. V podstate som chcel naozaj dotočiť a ešte kým vystúpia. Ešte táto misia bude dlhá proste. To musia dať na 2 časti, to sa proste nedá. Takže tu sa s vami lúčim. Lúči sa s vami Terry. No a uvidíme sa u ďalšieho Assassin's Creed 4 Black Flag druhej časti. A myslím, že aj z GTAčka alebo Minecraftu. Takže čus!